atua nei tai au. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Ia muakilia le aku le leo amen. Ia ia le atua nei tai au. Hallelujah. Tātou wheloa I fia I luma o le atua le nei tai au, le manuia ma le alofa ma le anga le lei o le atua. Tā alofa alo I atu le tina ma le whanau, tātou wheloa I le nei tai au. Ames patpati mo le tina nei tai au. Hallelujah. Pea mo le tina ia whau, ames patpati mo whau. Ia, uso aula ia whau mo whala. Uso ia kama sina ma le whanau. Ia maua koe ma le whanau ma tātou uma nei tai au. Hallelujah. Ia le atua le nei tai au. Tātou wheloa I fia I luma o le atua le nei tai au. Hallelujah. Mea le tātou taritonu o le alofa ma le anga le lei o le atua. E whaamaoni lama le atua. Amen. Amen nei tai au. E taritonu e whaamaoni le atua. Whaamaoni le atua. God is God of faithful. Amen. Whaamaoni le atua I le atua e ma. Whamai na te le atua na te le atua la wha ina I ta ua. He never lived nor forsake us. E taimi ta te ngalo I le atua amene nei tai au. E taimi e tele o tātou mapau I por kalame ma fuafuanga tangata lawa ia. But he never leave us in nor forsake us. Tu mau lava le alofa o le atua ia tue ma. No na alofa lea o tātou wheio I fia le nei tai au. Amen. Ia tai mai lo wola mo tātou malosi. Tātou mau ai se wheino inga fia I luma o le atua le nei tai au. Ia tu mau na le vi inga I le atua. Tu mau pere le whamanu ma le whanetanga ia te ia. Amen. Uma foi lau vi inga ma lau taulanga. Uma na ave lau loto whamanu le atua le nei tai au e ala lau tapu inga. Lang whamai tātou teo mai ofo ina atu o tātou tangata o tātou ni taulanga I ola. O ni taulanga I paia. E maa lie I luma o le atua. O lau patipati, vi I le atua. O lau siva, vi I le atua. O lau alanga, vi I le atua. O lau leo atu ina atu le atua. E vi I le atua I meuma. Ai sili lau loto e whamanu atu le atua le nei tai au. Le alau mautu le vi inga o le atua e ala I lau tauranga ma tātou tāpo inga le nei tai au. Mautu atu se vi inga o le atua. Hallelujah. Praise God. Tātou sa ungi e whalongo se whiau mo I le atua mo e maa tai au nei. Le finangalo le atua, the will of God, will talk to us this morning through His Word. Tātou whalangolango le nganga o le atua, whetalai le nganga paia. Let the Spirit talk this morning. Whaunga ai le tangata whatau waa se mea whai ngā luenga. E mamoli na whiau, e mamoli na finangalo I ai tātou. Whatanga le nganga o le atua I ala I lana whaunga, te whalongo I tai au nei. I le whalongo le poto, le loto e mongolalo. Ta lia le whitalai le atua I atua maa. Nā whamai o lana whionga o le sulu I tātou vai, ma le malamalama I tātou wala. Whamalamalama I tātou samalinga I aso whaiso. Taimi uma o lau wholaunga, ma lau wholaunga. Nanga iai a kai mika ki pāu. Amen. Tātou ami o tonu e pisi e pei o le i o le mai. Ai o lana upu e whafuru ma whamamai nai ta ua. O ali o taleanga, o ali o tāsi se. Lava le whionga le atua e ala I lana whetalai mai lana upu le nei tai au. Amen. Tātou saungi e whalongo le whionga le atua. Manatu o le lato sa whamanu e ina I tātou le weekend o matu. Amen. The long weekend is the weekend of blessing. Not only the restoration of God. Whamanianga na mai ele anganga mo e mahu le tātou mawhtanga. Amen. We all feel the anointing. We all feel the blessing of God on that long weekend. And I hope you're still carrying. Amen. Where Jesus is, the devil is there too. Amen. O le taimi o whamanuia le atua, e ngā lua poi le li o le lorangi, le li o le leanga, i ana tamo whainga, le mea ngatai o na malosi. Take away the blessing from you. Amen.
Hallelujah. Ya mea nga rue me ki Apollo nge vai aso. Amen. Praise God. Amen. Amen. Le ngata ina manui o tatou loto. Ai te la ngona le napa le ngali yoia le ti Apollo. I lana tau mawhai mai. E koe ave ese whamani yanga le atua wau mai ai tatou. Praise God. Amen. Le mele tau ai le upo le tau lomolomo e tupu ai le whatua tua i le fionga le atua. To still carry the blessing and hold on the word of God in us. It's like a lamp. Amen. If I'm malama yo wala te tono le a onga te tono le a inga tono le ngaruenga on the shopping center, everywhere we go, the word of God will lighten your way and our ways. Everywhere. Amen. So blessed last weekend. I think all of our family. Kako uma. Amen. Ai sunga la tu sin matai o tai ane matau pe fa. Amen. Ore a maua mai ai se fa malo si au mo tau ole nei tai au. Praise God. Pa tanga le nganga ore atu e lo fa longo tai au nei. Tato fa longo po le aso feta lai le nganga po ia le nei tai au. A maua la tu si se amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ole tusi masani tusi lea. Amen. Ma tai ona matau koe wha, Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Whai upu mamua e o lona whai upu e sfulmantasi. Amen. E tūra e lunga stala vau e, le leisana whai tau kuspa ia pālangi e, whai kau mani kuspa ia pālangi, ka mo le mole lama. Any youth can stand up and read the English Bible from verse 1 to verse 11. Hallelujah. Amen. I think you still hold the blessing from the long weekend. Any youth is going to read the Matthew chapter 4, verse 1 to verse 11. Amen. Well, otherwise I read it up for us. Amen. All follow the scripture, please. Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, "If you are God's son, order these stones to turn into bread." But Jesus answered, "The scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks." Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said to him, "If you are God's son, throw yourself down. For the scripture says, God will give orders to his angels about you. They will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones." Jesus answered, "But the scriptures also says, do not put the Lord your God to test." Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in all their greatness. "All this I would give you," the evil said, "if you kneel down and worship me." Then Jesus answered, "Go away, Satan. The scripture says, worship the Lord your God and serve only him." Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. Amen. Ia la tātou whaitau whaatasi le tusi Samoa. All of us, ia tātou whaitau whaatasi manino i ia. Ngāruane leo ia le whaasoso. Whapea mai. Whai oe o le apo le atua. Ngā petalai atuia. Ia liwa e tone. Whakale tu leo ia. Ua tūsia. Ai o lai e tangata. A wawhi o unga e tūlei mai le whonga o le atua. Ngā mea i leo ia e le tia Apollo i le aipa ia. Wa ia whaatuina fo ia te ia le tumutumu o le marumaru. Wai mai leo ia ia te ia. Oe le alo le tua. O so ia oi lalo. A wā o tūsia. Ora ia o ia
yana angelu ya te oi. La to te abe ya te oi o la to lima. E tu ia ro mai se ma. Kala ya te Yesu ya te ia. Tu sia foi. Aua e sof foi le li i lo tua. Abe leo ia le ti apolo i le mama matuama walunga. Ia whaari foi ya te ia malo uma le lalo langi malo la tu matango fie. Mai leo ia ya te ia. Tua nei mea uma ya te oi. A whai e te whapa o mai ya te a. Nā rue se ia oe satani. O tu sia. Te watu le li lo tua. Nā ia lapa e te au auna iai. Mai leo ia le ti apolo. Pā te poi. Mai angelu ya te. Hallelujah. Tai mo pe tawina la fiong pa ia le tua nei tai au. Amen. Hallelujah. Leo tato whalongolongo le fiong le tua nei tai au, tato fai tau mai whalongolongo, mai na ngona mai le nganga o le tua le tai au nei, le wingo la ngaskolona fi au le tai au nei. Amen. Hallelujah. Pa mai o faso songa o Yesu i le mau. Pe ora o tua le tai au nei, the blessing we had last weekend. Amen. Sama kuanga lue mai fu ile rio la langi lang kam fai sawai. E sei ese famani yanga mai ate oi, mai ate. Tau jino au ia nei tai au. It's a lot of trying hard, the devil trying to take away the blessing from me. Kele yo awala ui mai ki apolo ya tia. Kam fai sei ese famani yanga. Amen. Kai komo fe oro fo yau ya te oi. Ka ko uma. Matau pura tato fai tau le tai au nei. Fa so soma na o ia Yesu Kristo. O ila o ma wele fo ia me. Ai o e fa ola no o ia fa so so. Amen. Hallelujah. Fa mai ame le nganga Yesu le bau. E alu ia se e rifo ia ki apolo e fa so so. Amen. Fa pega un maka samalinga. E ei kai me whakanga i le tua me kupu, sei test ka ua, sei temptation ka ua, po whea i au ka loko i le tua. Amen. Whamai o ame le nganga Yesu le mau, sei aluaku i ki a Apollo. E koe whao so Yesu. Amen. Hallelujah. Whapena umale haka ka samalinga i le tua. O le malosio whamanianga ke maua, o le malosio la walu le atua, o le malosio la saili le atua. God will allow things to happen, to test. If you still hold on that blessing. Or you still remember what God speaks to you through His Word. Hallelujah. Ale me mana yo le me mali. Kai mi tonu ale o la mo kuafia. Ai Yesu. O le kai mi le mo kua ma losi le mafukanga le Yesu mo lon tama. La makanga le ministry Yesu. Ele yalu Yesu e amaka la mission ale. E mo mua sa ili Yesu le manga. Langa e tino le sa wa Yesu. Amen. E fainga ka me le la nga ya ko Yesu. Kele fainga ka, kele fa fika auli, ai le ngaka i leo ngaluenga le fili le la sau. E ka ma fai attack Yesu kai me mission ale. Mele ka pena Yesu, le fainga fa longo last week. Prepare your journey to the cross. E o lama ya Yesu la missionary. Sa ta pena Yesu, la nga fainga ka le samolinga. Pa pe nga ta u Christian. Ta te mana mia le mana le ngana pa ia, e taita ina ta u e taino ta folama. Like Jesus, before he, through his ministry, seek the Holy Spirit. Kai mi le fa so i ti Apollo, e kai mi le ngalo i le ba. Kai mi kongu ale mo kwa fi aya Yesu. Fast for wow, fast for po, fasting. Seek the Holy Spirit. E le si so ba ko e au nga malos. Fast for wow, fast for po, fast for wasu. 40 days fasting, seeking the Holy Spirit for him to lead his journey and his ministry. Hallelujah. Ai umang sa ili yes Kristo le ngana mo le mama mo ya le tua. Ai allow de le tua. Ame le bau. Jesus fa penga uma ka u Cristiano.
Ei kai o ka whamangwea le tua o ka mangwea le tua o ka la ngonga le lofa le tua. God will take us to the desert to what? To test. Ei kai o test o ka langa. Amen. There's a lot of testing, a lot of trials, a lot of temptation. But Christian, this morning, my family, expect temptation and trials in your life. No, we live in the world of sin. But we are Amen. Without the Spirit of God in us. That's why Jesus seek the Spirit for Him to go through the mystery. A lot of things, the temptations coming to me this week, the trials. And I know exactly the devil is working hard through myself to take away the blessing. Amen. Hallelujah. Because I ui mai foi pau me ku aku le loko ile tua ang le leo tamal pa roka le tunu. Kofi mai oe. Amen. E awala ese mai leia le ali o le anga le ferwa. Me ale ka ke ya ka ko le ngano le tua. E ke no le leia sa wo ti apolo. Fa ko le leia fa so Yesu i. Amen. A fa yo le alo le tua. Ye fetaria tu maanga se liu a reto mai. Amen. Ai awar kan ki kom wale ma ko ai hungry ale ali faola. Ko i fia ai ya fa se pulu au. Fa se pulu fo. O sa ili le tu. Pa penga umar ka sa malinga kersian. O ai la ka ua fa fia ali faola ka o ye. Expect temptation and trials in our life. In your journey and my journey. That's how we work out to move your level in the next level, your spiritual level in the next level, without temptation, without trials. Amen. You be comfortable where you are. But trials and temptations coming through in our way, that's how God lifts up the level of the spiritual. Amen. Hallelujah. Ketalaya tu maangai liu ale ko mai se ai e fia ai Yesu pa penga hoi ka ko amen ke no ka ko laki Yesu o le o umana sai linga ai alu fa soso a ka ko e amaka la ko ai amaka mai mo fea amen amen e ai na ka ya amen. Even myself, when I try my best to fasting to God, the devil is already there waiting for me. Ka ko uma amen. E kau whai loa kua kura roko lau sa ilinga ia tua lau anga pongi lea kua. E mi ngoi mai kia aporo ka mai kiki, mi ngoi mai lesi mea, mi ngoi mai le vili mai a lea kampangi, vili mai amene. Ese le mea ngoi mai kampa. But it's really good. We have the Spirit of God in us. We know exactly where the devil is working from. E lei sau, au e loa fui lau whainga ke whaia. But my Yesu ua tu sia is already written. Elena me ai o lai se tangata. Awa fia ma uma tu lei mai fo fonga o le atua. E o lai ka ko Christian, the word of God. O wale ngau ke ai ka ko. I kingo anene. Mere ka hua i ole. Ka hua i ole lu ko inga fanga ka ko e ka le sia. Le o lai e no roko ko inga ma le lu i le ai. Na ole ai a ke le nga. O ke fu le Christian. Amen. E la kulo le leise me ai ke ara wa fa pisa. Hallelujah. Amen. Anga mai la kulo ke ma me ma ko finga luega ma kulo pe ma ku me la o leise me ai man ku lo le mau la kulo le me o yai e le ngo me ai o leise. Amen. E lu I o ka ko ka male. Especially kan yo la wa kam fa yesi kia la so linga ya tu ya la sa linga. Seeking the Holy Spirit. E ala lau fasting e ngā lue mai lawan ki apo. Mai ki apo le Yesu. A whai lau e lalo le atua.
Te kalaya kulai maanga si iri wale. Wama Yesu. Ua tusia is already written in a book. Amen. Lef pa sa gea ki a pole fa so Yesu wa umang ka. Kia mea wa umang kusia. E le na o me ai o lai e tangata. Ai o afiong mai tu lei mai fa fong o le. E o lai ka ko kersiano. Amen. O la ke pole. Ele kula fo ia ka o le tu every day your daily life. Sapalai ele tu o pa ko ulang na Yesu. Amen. O wa le pole le me ai. Amen. O pole lo o lai ke wa apelo o lai ke ka penga ia. Amen. God will never leave, never, nor forsake us. God set everything in His time for all of us. Amen. God put things happen in your journey. Amen. God speaking to us through His word. Amen. All the late temptation, no, ya Yesu Kristo. Ilmu kau kuda. Umar faso soma mua. Leisha mo sakang. Amen. Hallelujah. Ya pe yang foi ya. Maka kulola kama kung. Ai oso mo no mo semia. Seki kai ka. E pa kamanga o ka vale fo. Amen. Ya o ka ba fire wala. Amen. But God knows our heart. Don't worry about temptation. I fall for your kind of sailing. He knows. God knows us. Oh Lord, you will search me and you knows me. You knows me when I stand, when I sit, when I talk, when I walk. Even my thoughts, you knows me all the way. Amen. Lord, I want to get poly. Like no, like a fine amount of rock, I'm excited. Yeah, that fella be not dead. Amen. I was fucking get for me. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Also, some more mua sound the lure. On cow, my son, not by cow. Sound the lure, I abe, Apollo Yesu, abe kumore, man, abe, I paia. A mighty Apollo Yesu. O so lai la. Amen. 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 O so la. Mo ki ngo ai o mai o angiru sapo e pe me ki lele ko la. Amen. Hallelujah. Vai le kele o fa so mo va vede. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Ka mai Yesu. O we to fu le ilo tu. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. O so la. O so la se yo mai o angiru sapo. Amen. Ai dei sao ya Yesu. Dei sao. Wa ma wa ala mo le ga ia ya Yesu Kristo pe mi. Ua tu sia. Au ai te tofu le li ilo tu. Amen. Pa mai fa so ma no tolu. Koi ame foi le ki Apollo Yesu ave le mo lunga. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pa mai. Wa ba ia kui ma lo le la langi ma lo ma ka ngofi. Hallelujah. Amen. No singa fa pala kasi mai ai ke ifo mo. Nga ave lo le ma lo ma mo. Amen. Amen. Vai fainga ki apo. Amen. Praise the Lord. Ole poko yo ki apo lo yang mai le. Poko. Ola nga lue foi nga le nga lue mai ka o ke siam. Yes. Amen. No mai nga singa wi fo kasi mai o malo umma ka ba ko ma ka mo fio lo lang. You can have it. Ule oi malo umma. Amen. Ai dei sao. Amen. Praise the Pa Lord. mai Yesu satanie. Aru se yo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Aru se yo satania wa tu sia. Amen. Wa na o ia lava ete au ona yai. Yes. Only one God. Amen. Hallelujah.
E ala u tātou malama na matau kure taso whai tau le tai au nei. Hallelujah. Leo ka ko malama I whaso songa ngā o ia Yesu Keriso. I le kaimi wa umala masailinga. Ai whakanga ele atua. Se so ele ki Apollo. Po wheo ia Yesu. Ai le ise au ngalo ngaka I lungo papa. There is no way for a snake on the rock. No. E whiu ki Apollo ka mawhai. No matter how hard e ka mawhai e whaitanga awala. I le isanga awala e saudi atua. Pa whenga halo kofo le alo le atua. Pa se wheau ka ua mo ka ua Kirisiano le tai au nei. Watch out for the temptation in our life. Vaina lei fa so songa mo kofo mai ka ko langa. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ke leo mai ki Apollo voi se usau. Ki Apollo voi se usau. Ki Apollo voi se usau. Vaina foi the last says you and me. Who make the last decision? O ema. Ele pula ki Apollo, fa inga, soli. Under our feet. It's under our feet. Leko yai sama mor ki Apollo. Ala rise last weekend. Manu malo Keriso, manu malo ayai. Leo tato manu malo ayai. O fainga fili. Electo yai sona malo ayai to ma Kersia. Amen. Hallelujah. Leo mo pa mangingo a fa so songa kolu ya ave ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Pa mai le se manatu mo e ma utai au ni lo ai. Hallelujah. The devil likes to twist the truth. Amen. The devil likes to twist. Twist means camino, whatever you fasamo the word of God. Amen. The devil likes to twist the truth. Hallelujah. Kamu fai kamu fai mai lei ai nganga le Yesu Keriso. Ai sao. He likes to twist the truth. Amen. Hallelujah. Ola nganga ruenga. Ki ngase me wala lei kamu fai ani milo fa se. Se me wa sao, wa mi milo foi el kama. Mi milo nganga sana se sea, e aí ficava. Yes. Mama fa ko fonga ma temptation ni o ya Yesu Keriso. Sa ka ma fai dia pole mi milo. Punga lalo, nga singa wifo ma ya. I let you have all the world. Amen. Amen. Praise the Lord. Ke lo pole aku ranga ye sa ora sa malinga. E ka ma fai e ka ma le langa yo e mi milo. Twist the truth. We already got the truth of God, the word of God, Jesus in us. But the devil is still working hard to twist. Twist al kama. Ke le vai a twist man ki Apollo. Amen. Ke le oso ko le mo twist man ki Apollo. Al sho a kwa ka ki wale se me ai ke ala twist o ngar ki Apollo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mi yele. Praise the Lord. Aku wa mana wale se me ai sho ki a le ka ki wale se me ai twist lo ki Apollo inga. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ole a se me wa mama a twist ki Apollo. Se pala pala. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is job is doing now. Calma foi a fase seu ka ko mafau. Fase seu ka ko longa. The truth here, the truth is already in us. O leo ya ka ko le me moni mai le atua. Le ania tonu le atua. We knows the truth. But the devil likes to twist the truth. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ke le ala pai me twist ka ko ka amen. Amen. Twist mai twist ye. Hallelujah. Hallelujah. Awa ko sa ma mo ya ko le twist ka. O se me wa manuia ora fa manuia le ko. Aka mo fai ka ma twist. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Me ale ka ua yo o lau mo ftanga mo le atua. Seek the spirit of God. You know the twist mai ka. E ke ole le ala twist la sa wa. Amen. Ale twist mai ole pili. Pili kongi, e twist mai or kongi, e kuchi mai or kupe, twist mai, twist everywhere. Amen. Amen. Glory. E o ai kongo ba ko ai mai fanga. Sorry, e twist ba ro siman kama. Amen. Glory. Thank you Lord. Afa ya ko fa ko munga ma ku ala ko fi ma ko kamai. Ai o inga, ngai twist e ka ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The devil likes to twist the truth.
Praise the Lord. That is job. O se mea o le ka mo fai la vai fa le aka. Se mea o mama e ka mo fai pa pala. E ki nga mama le kala le naka ka fai mai. Ala ko sa ka mo mai fa lo mo le kala la fo mo ya. Ala mama kala si so la fai. Amen. Ala ka wa sa mo mo. Wa ke o ko fai mai o la kala ya oi. Hallelujah. Praise the Lord. That his job. Be alert and self-control. Christian, our family, be alert. Amen. The devil is not running, is not walking, he's flying away. Right. Yes. Every single corner of your journey, walk short kama. Amen. Twist the kapo. Yo wala wa ay twist the kama. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yo wala kalangoa, yo I make follow mo ya, yo wala ka kala. That's where the devil tries to twist your life. Amen. Glory be to God. Amen. Yes. That's his job. Hallelujah. The devil likes to twist the truth. Amen. The truth is already in us. Amen. We know the righteousness of God. We know the right and wrong. But he tried to twist. Twist like our gama. It twist my ime manga. Amen. Pe ya mele fa mai kia po. Mo singa wi fo mai ya. Aba ku mo le ma lo e ke ba ko ma ka mo fie lola. Ta pe ngala wi ma ka ma twist ka. Hallelujah. Ele twist ka wa ngi me fa nga. E twist ka wa me fa mo fie. Amen. Amen.